Kithur miawi kimian parta voreng ka vearisu nimso tu maphan panong si lakh kep chukomarang hoi appointment alo kapajir ponji abaha video conferencing pen Rozgar Mela ke damtang prenifying koira hiniar ni kangpupon lakh ke bavoreng chukomarang hoi kipi ke pajir ponji aphan ke damtang prenifying koira hiniar ni video conferencing abar sai pen Rozgar Mela kangpupon ajaimek Prime Minister Narendra Modi ke deng padopon lasong bonga samalong rialong ta Guwahati rong sopialong kedo Maligaon Rong Bhawan nalong ta labang somai kedeng padopon. Aluhiaman pen kachetong dun Union Minister Sarbananda Sonowal chetong dun. Sonowal aru deng pen sadlang ki undun bang pharo hinira bang kre hinia bang phula pen bang phiat tumaphan. Woreng chukomarang hoi appointment alo pajirpon. Prime Minister Kahai Narendra Modi alang lilabang so Rozgar Mela jaimek kedeng pon chenglo. Bang so mela long pen bang suri trok sikebra ho woreng ka veri soi jangan tumaphan appointment alo pajirpon iglo. नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुझे खुशी है कि एनडीए शासित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी अपॉइंटमेंट अलोक पजर पon lake video conferencing abar saipen bangso ke deng pona jai megalong date piang kangalong bang phokep a minister atung prekjam along pen chetong dun Maligaon along appointment alo ke pajir ponang hoi kapang dak pon lake post office sai kam along pen bang trokep railway sai kam along pen bang plikep runner kep beng anada phan bang inkoi rapho CRPF BSF CIFS along bang plikep rahini finance department aphan kapajir pon bang homkep raisi la sonsi prekjam asai kam along appointment alo pajir pon Bang Sojai Megalong Aluhiaman Pen Kachetong Dun MP Queen Oja Bharatiya Janata Party Maipu Bhabesh Kalita Pendanglok Penanganatung Chetong Dun News Text Report Karbianglong Live